šta se tamo dešavalo. U prvom planu su Petar i Pavle u svečanoj uniformi, a sada se pojavljuju kraljević Tomislav, princeza Olga, uvek u drugom planu Pavlov sin Aleksandar i sasvim napred mala Jelisaveta. Porodičnoj proslavi ne prisustvuje kraljica majka Marija, koja je tada živjela u inostranstvu, odvojena od mladog kralja. To je dalo povoda za razna govorkanja u narodu, naročito o navodnim tajnim namerama kneza Pavla prema izolovanom i nezaštićenom Petru. Takva nagađanja prizivala su iz kolektivnog sećanja stari srpski arhetip o nejakom Urošu i uzurpatoru Vukašinu, što su Pavlovi neprijatelji vešto koristili i što je samo pojačavalo antipatiju naroda prema kraljevom tutoru. U stvarnosti, zato nije bilo osnova. Ali sam Pavle i njegova supruga Olga bolje su se osjećali na zapadu kraljevine. U Zagrebu su često bili gostoljubivo primani od strane vođe hrvatskog naroda Vlatka Mačeka i njegovog izabranika doktora Ivana Šubašića, veoma živopisne ličnosti koje će se još pojavljivati u našoj priči. Ovo je snimak Pavlove posete Zagrebu 1940. godine, koji je zvučni i također tek nedavno otkriven u arhivu Filmskih novosti. U svečanom odboru za doček na Zagrebačkom kolodvoru vidimo ovde Mačeka i vođstvo Hrvatske seljačke stranke, generale Nedeljkovića i Marića, kao i samog Šubašića, koji na kraju govora uzvikuje: Neka živi vaše kraljevsko visočanstvo i neka živi knjeginja Olga. Godinu dana ranije Pavle odlučio da konačno reši hrvatsko pitanje, glavni nacionalni i politički problem Jugoslavije, na taj način što će prihvatiti i ozakoniti sve dugogodišnje Mačekove zahteve. Drugim rečima, priznati samostalnu hrvatsku državu u labavim okvirima Jugoslavije. Uz Mačeka stajao je svim srcem verski vođ Hrvata, nadbiskup Alojzije Stepinac, koji se pojavljivao svuda gde se manifestovala Hrvatska, nezavisna od Beograda po svaku cenu, milom, silom, pregovorima, natezanjima sa Pavlom, čak i šurovanjem sa Italijom, kojoj je u isto to vreme Maček nudio hrvatsku krunu. U svrhu potpunog osamostaljenja Maček je formirao i svoju partijsku vojsku, odrede građanske i seljačke zaštite, čiji je glavni zadatak bio da u pogodnom trenutku razoružaju državne oružane snage, podele oružje hrvatskom narodu i krenu u rušenje Jugoslavije. Ova hrvatska paravojska od 150.000 ljudi bila je sasvim legalna. Evo je gde paradira na proslavi Mačekovog 60. rođendana, samo mjesec dana pred nego što će princ Pavle i predsjednik njegove vlade Dragiša Cvetković potpisati sa Mačekom istorijski sporazum. A evo je zatim na delu u aprilu 1941. prilikom ulaska Nemaca u Zagreb. Mačekova zaštita činila je upravo ono za što je osnovana. Pre nego što je Kvaternik proglasio ustašku nezavisnu državu Hrvatsku, građanska i seljačka zaštita Hrvatske seljačke stranke završile su posao, a Maček pozvao hrvatski narod da iskreno sarađuje sa novom narodnom vladom. Prema istorijskom sporazumu od 23. augusta 1939. godine Hrvatska je postala banovina sa ogromnom teritorijom i svim obeležima suverenosti. Njenim obrazovanjem izvršena je de facto revizija Ustava bez saglasnosti Skupštine, koja je bila raspuštena, i promenjeno državno uređenje Jugoslavije. U nadležnost banovine ušlo je sve osim vojske i spoljnih poslova, ali će i u ovim oblastima još iste godine Maček zatražiti i dobiti odrešene ruke. Jednom reči, Hrvatska je postala država u državi, a njene granice približile su se onima koje će nešto kasnije uspostaviti Pavelić. Knez Pavle Karađorđević bio je uveren da je ovim skinuto sa dnevnog reda fatalno hrvatsko pitanje,
dok su Cvetković i Maček postali više nego srdačni ortaci. A evo i nepoznatih filmskih kadrova sa svečanog ustoličenja Šubašića u Banskim dvorima u Zagrebu 29. augusta 1939. godine. Sporazum Cvetković-Maček ogorčio je Srbe i samo je bilo pitanje časa kada će njihovo nezadovoljstvo izbiti na površinu. Protiv unutrašnje i spoljne politike princa Pavla bio je i vrh Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa patrijarhom Gavrilom Dožićem, koji se nije ustezao da u svakoj prilici iznese svoje neslaganje. Kao reakcija na sporazum već je u Beogradu delovao Srpski kulturni klub, matična organizacija srpske intelektualne, političke i poslovne elite, kome su na čelu stajali Slobodan Jovanović, vodeći srpski intelektualac, i Dragiša Vasić, pisac i advokat. Srpski kulturni klub bio je inspirator novog okupljanja srpskog naroda oko svoje elite, a prilično je uticao i na vojne ličnosti koje su se opirale politici kneza i vlade. Najistaknutiji od njih bio je armijski general Dušan Simović, koji je uklonjen sa mesta načelnika generalštaba zbog javnih kritika režima. Uoči potpisivanja pakta razvio je veliku aktivnost protiv osovine. Nije se čak ustezao ni od javnih pretnji. Naveliko se govorilo o oficirskoj zaveri, poput one Apisove, koja je još bila u živom sećanju naroda. Sljedeći korak princa Pavla, pristupanje Trojnom paktu, bio je posljednji moment za državni udar koji je zaista pripremao Simovićev pomoćnik u komandi vazduhoplovstva, general Bora Mirković. Hitlerova demonstracija sile u Berlinu, čije je značenje bilo više nego očito, urezala se duboko u Pavlovu svest. Nije mu bilo lako da napusti svoju dragu Englesku. U ovom teškom trenutku Pavle nije imao ništa sa agresivnim fašizmom, niti ikakvih simpatija za Hitlera i Mussolinija. Ali kada je izbio Drugi svjetski rat i kada je svet video brzu katastrofu prvo Francuske, a zatim i same Britanije i kod Dunkerka, na scenu je opet stupio Pavlov pragmatizam. Još jednom je od Engleske i Amerike tražio odgovor na pitanje može li vojnički pomoći Jugoslaviju u slučaju rata sa Nemačkom. Dobio je definitivan, negativan odgovor. Na Balkanu prioriteti saveznika bili su Turska i Grčka, a ne Jugoslavija. Zatim je od Hitlera Pavle tražio novo uveravanja da Nemačka nema ništa protiv Jugoslavije. Hitler je još jasnije garantovao stabilan položaj nezavisne kraljevine. Podvukao je svoju rešenost da do kraja rata nemačke trupe neće zatražiti ni puteve, ni železnice Jugoslavije za svoju upotrebu. Izričito da neće tražiti prolaz kroz Jugoslaviju za nemačku vojsku. To je bio Pavlov glavni uslov i adut protiv neprijatelja pakta. Hitler je na isti tas dodao još i ovo. Ako sedi sa mirom i ne meša se u njegov rat, Jugoslaviji se garantuju potpuna sigurnost granica, suverenost i miran razvoj, čak i značajna teritorijalna proširenja. U februaru i martu 1941. posle dužeg natezanja u Krunskom savetu i ostavki trojice ministara, Pavle, Maček i Cvetković konačno su rešili da se opredele između zla i goreg i da prihvate Hitlerov plan. Pakt je bio na vidiku. Princ Pavle živeo je u velikom strahu koji nije bio bezrazložan. On je znao da prava osjećanja srpskog naroda nikada neće biti na strani Nemačke i Hitlera. Znao je da ni njega, Pavla, narod ne voli i da jedva čeka da mu vidi leđa. U kolodvoru vidimo ovde Mačeka i vođstvo Hrvatske seljačke stranke, generale Nedeljkovića i Marića, kao i samog Šubašića, koji na kraju govora uzvikuje: Neka živi vaše kraljevsko visočanstvo i neka živi knjeginja Olga. Godinu dana ranije Pavle odlučio da konačno reši hrvatsko pitanje, glavni nacionalni i politički problem Jugoslavije,
na taj način što će prihvatiti i ozakoniti sve dugogodišnje Mačekove zahteve. Drugim rečima, priznati samostalnu Hrvatsku državu u labavim okvirima Jugoslavije. Uz Mačeka stajao je svim srcem verski vođ Hrvata, nadbiskup Alojzije Stepinac, koji se pojavljivao svuda gde se manifestovala Hrvatska, nezavisna od Beograda po svaku cenu, milom, silom, pregovorima, natezanjima sa Pavlom, čak i šurovanjem sa Italijom, kojoj je u isto to vreme Maček nudio hrvatsku krunu. U svrhu potpunog osamostaljenja, Maček je formirao i svoju partijsku vojsku, odrede građanske i seljačke zaštite, čiji je glavni zadatak bio da u pogodnom trenutku razoružaju državne oružane snage, podele oružje hrvatskom narodu i krenu u rušenje Jugoslavije. Ova hrvatska paravojska od 150.000 ljudi bila je sasvim legalna. Evo je gde paradira na proslavi Mačekovog 60. rođendana samo mesec dana pre nego što će princ Pavle i predsjednik njegove vlade Dragiša Cvetković potpisati sa Mačekom istorijski sporazum. A evo je zatim na delu u aprilu 1941. prilikom ulaska Nemaca u Zagreb. Mačekova zaštita činila je upravo ono za što je osnovana. Pre nego što je Kvaternik proglasio ustašku nezavisnu državu Hrvatsku, građanska i seljačka zaštita Hrvatske seljačke stranke završile su posao, a Maček pozvao hrvatski narod da iskreno sarađuje sa novom narodnom vladom. Prema istorijskom sporazumu od 23. avgusta 1939. godine, Hrvatska je postala banovina sa ogromnom teritorijom i svim obeležjima suverenosti. Njenim obrazovanjem izvršena je de facto revizija Ustava bez saglasnosti Skupštine, koja je bila raspuštena, i promenjeno državno uređenje Jugoslavije. U nadležnost banovine ušlo je sve osim vojske. Kraljevsko visočanstvo i neka živi knjeginja Olga. Godinu dana ranije Pavle odlučio da konačno reši hrvatsko pitanje, glavni nacionalni i politički problem Jugoslavije, na taj način što će prihvatiti i ozakoniti sve dugogodišnje Mačekove zahteve. Drugim rečima, priznati samostalnu Hrvatsku državu u labavim okvirima Jugoslavije. Uz Mačeka stajao je svim srcem verski vođ Hrvata, nadbiskup Alojzije Stepinac, koji se pojavljivao svuda gde se manifestovala Hrvatska, nezavisna od Beograda po svaku cenu, milom, silom, pregovorima, natezanjima sa Pavlom, čak i šurovanjem sa Italijom, kojoj je u isto to vreme Maček nudio hrvatsku krunu. U svrhu potpunog osamostaljenja, Maček je formirao i svoju partijsku vojsku, odrede građanske i seljačke zaštite, čiji je glavni zadatak bio da u pogodnom trenutku razoružaju državne oružane snage, podele oružje hrvatskom narodu i krenu u rušenje Jugoslavije. Ova hrvatska paravojska od 150.000 ljudi bila je sasvim legalna. Evo je gde paradira na proslavi Mačekovog 60. rođendana samo mesec dana pre nego što će princ Pavle i predsjednik njegove vlade Dragiša Cvetković potpisati sa Mačekom istorijski sporazum. A evo je zatim na delu u aprilu 1941. prilikom ulaska Nemaca u Zagreb. Mačekova zaštita činila je upravo ono za što je osnovana. Pre nego što je Kvaternik proglasio ustašku nezavisnu državu Hrvatsku, građanska i seljačka zaštita Hrvatske seljačke stranke završile su posao, a Maček pozvao hrvatski narod da iskreno sarađuje sa novom narodnom vladom. Prema istorijskom sporazumu od 23. avgusta 1939. godine, Hrvatska je postala banovina
sa ogromnom teritorijom i svim obeležima suverenosti. Njenim obrazovanjem izvršena je de facto revizija Ustava bez saglasnosti Skupštine, koja je bila raspuštena, i promenjeno državno uređenje Jugoslavije. U nadležnost Banovine ušlo je sve osim vojske i spoljnih poslova, ali će i u ovim oblastima još iste godine Maček zatražiti i dobiti odrešene ruke. Jednom reči, Hrvatska je postala država u državi, a njene granice približile veliku aktivnost protiv osovine. Nije se čak ustezao ni od javnih pretnji. Naveliko se govorilo o oficirskoj zaveri, poput one Apisove, koja je još bila u živom sećanju naroda. Sljedeći korak princa Pavla, pristupanje Trojnom paktu, bio je posljednji moment za državni udar koji je zaista pripremao Simovićev pomoćnik u komandi vazduhoplovstva, general Bora Mirković. Hitlerova demonstracija sile u Berlinu, čije značenje bilo više nego očito, urezala se duboko u Pavlovu svest. Nije mu bilo lako da napusti svoju dragu Englesku. U ovom teškom trenutku Pavle nije imao ništa sa agresivnim fašizmom, niti ikakvih simpatija za Hitlera i Mussolinija. Ali kada je izbio Drugi svjetski rat i kada je svet video brzu katastrofu prvo Francuske, a zatim i same Britanije kod Dunkerka, na scenu je opet stupio Pavlov pragmatizam. Još jednom je od Engleske i Amerike tražio odgovor na pitanje može li vojnički pomoći Jugoslaviju u slučaju rata sa Nemačkom. Dobio je definitivan, negativan odgovor. Na Balkanu prioriteti saveznika bili su Turska i Grčka, a ne Jugoslavija. Zatim je od Hitlera Pavle tražio novog uveravanja da Nemačka nema ništa protiv Jugoslavije. Hitler je još jasnije garantovao stabilan položaj nezavisne kraljevine. Podvukao je svoju rešenost da do kraja rata nemačke trupe neće zatražiti ni puteve, ni železnice Jugoslavije za svoju upotrebu. Izričito da neće tražiti prolaz kroz Jugoslaviju za nemačku vojsku. To je bio Pavlov glavni uslov i adut protiv neprijatelja pakta. Hitler je na isti tas dodao još i ovo. Ako sedi sa mirom i ne meša se u njegov rat, Jugoslaviji se garantuju potpuna sigurnost granica, suverenost i miran razvoj, čak i značajna teritorijalna proširenja. U februaru i martu 1941. posle dužeg natezanja u Krunskom savetu i ostavki trojice ministara, Pavle, Maček i Cvetković konačno su rešili da se opredele između zla i goreg i da prihvate Hitlerov plan. Pakt je bio na vidiku. Princ Pavle živeo je u velikom strahu koji nije bio bezrazložan. On je znao da prava osjećanja srpskog naroda nikada neće biti na strani Nemačke i Hitlera. Znao je da ni njega, Pavla, narod ne voli i da jedva čeka da mu vidi leđa.